Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Hari ini saya akan main permainan video seram, iaitu Slenderina The Challenge. Tanpa membuang masa, mari kita mula. Dalam main-main ni. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Mati. Oh tak. Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Benci. Kenapa nak cuba juga Cubalah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kuncinya boleh ambil. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Allah satu. Allah satu. Allah satu. Allah satu. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tadi nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai setan, aku hendak keluar di sini. Aku tidak mahu mengganggumu. Pergilah hidup yang tenang. Entahlah kat mana. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruhnya. La ilaha illallah. Ingatlah ucapan ni wahai setan. Sesungguhnya
Allah itu ialah satu. Allahu Akbar. Kuatkan iman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wahai kawan-kawan, ingatlah, Allah itu satu, tiada yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung pada kamu. Ya Allah. Jauhilah hamba daripada fitnah, daripada gangguan jin dan syaitan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Syukur pada ya Allah. Maaf. Bukan apa ni. Dia ada mainan. Terkejut pun. Kalau ikutkan, kalau ikutkan sebenarnya nak jerit, tapi ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Tuhan. Kena ni lah, baca doa dulu lah. Ya, ni permainan video seram. Lagi satu, bila main, jap. Kuat sikit lah. Tak apa. Bila main, kita rasa takut. Yalah, setan berada. Setan, ya, kita pun tahu setan tu ada, jin tu ada, iblis tu ada. Tapi kena percaya lah. Rasanya kita ni kena kuatkan iman kita. Nak main tak apa, main, tapi hati-hati. Yang ada sakit jantung, jangan main lah. Main permainan yang seronok lah. Jangan main macam ni. Dengan terkejutnya, dengan kepala terbang lagi. Ya. Jumpa lagi kawan-kawan. Bye.